ya parliament makalothiro at national level ningwitikia ni mabati kwigwa mana njira ingi ya gucokaga na macinani nondu endelea watho wa ruthwa ni wacoka kuri mwananchi agejiria no we na nthi ukulutha na ati kumea watho kwa ruthirwe tene. Nkiripotera Weru TV kuma kianini kia DC Muchiwa Chuka Mbita wa Samuel Gaishma. Jaya Ibrahim Jagento rene yantuivo initi ogwatine bwama kondore nyuma indithia chiona kinyanja gwitana rwe kuthingatira mburene ne iraithirite gitana mbere kura jaine nja ibalazimikite kurara mburene utuku bwonde akarinturene na bakichanda gukandana na rwe kenda guchwira ntaira bakimena kethirikari account ya Meru wekira karabati areta batire wekirwa Koimochie kwa mokoro Ibrahim Wanjage kuma ntora ya Ntoibo wandi ya Mozambique gichigo mbunge kia Mara. Uwe mwekuru wake na twana twake bagitaraga achara ya magiri na magiri mambecha na nkinya ya kimwiri. Telenja kwa yalozi na ngoko jia kwa jiadi jiondre na ngombe jia kondolwe ni moguo ende itakwile na hizi yengi jiagwa. Liwi nyomba ntegwa kwa mama ndala njo monde. Nonto nige soloni ngiukira lochero ginyete bau gitandani lochero ura ginye gitandani ndageli kugwata tuchui ndendo niene loche ndona bana kamdingo ko ngombe kana ndinga nkabinga lochero mbonekera luga tiga goka gwakwa leu kuma maramau tukina bete nkina choka ndona leu nkina tijira ndauga onanguko niradire jionde Mokoro Ibrahimu atariritie andiki bandeto ati utugo bwa gukira munde utugo bwa maindukira aregirwe nguku igikaya na arabanga kumagaruka kuona kira gikuria nguku ndi agikunyukia kuguru gitandani aregwa kuguru gwake gukithungira rujeni ndemba yakwa ikidikwa ng'ombe kigwa ni ruci intoyu niune kwenda ona ketha ni dirikari yoke indebe adareu mago ukweja twerira mamu akwa entakani ate ukiria twambiria kwenja nikenda tumba kubaruta ruta no ya nibona lela lya gutela twera mami ona sai atiruga ona ng'ombe atikamite gitumi nimbi akaua mwankiko njiko jionde ni rose makara ni rose liko ni rose tweja twakania njiko twataka sai na mugunda ni njirani ndambiria kungania ndaka at least tori bantoreno ya Ntoibo batindite kwenja mitaro kenda kwerekeria ruji ruru rwa mugwe gonto kura rubaterie ibameneretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu bwa kurutha barabara ya mbiti bureta bateri na gwikira karabati ira yerekeretie ruji muchini wa muntu uyu bagwikira karabati eu ni twabaudi na tabwikira karabati straight batwirire atili tukatibaye contract ni mweshimiwa nije tumbesa tukuronde kyo kyo lebotega toria boria mweshimiwa maogo na nikyo mweshimiwa maogo ndenyetie muno ni kwenda gukuria atili tafadhali kama amwa na baba bagweterie ni kendo bonoreria muguo Leu mweshimiwa maogo otegwa gwenka ni twarulira na murwa minjoke eno ni barabara ya maogo ni ya murwa minjoke ni akareke tulenda kumuria atili 2027 yegakinya tugekusaga ni rose kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi ire kudire kyolo tone ndeti thirikari account ya Meru indi ni Tharaka Nithi nontu bwa karabati rabedrite bamikite na no tukona kanya kakunoka indi ukethiro gita kurenchokerete oringe na ndetwingie. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba
0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofaizi ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati jeto tokarie bietu Rhino Mabati, do it best on top. Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako na ushinde Proboxi na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito sako, tu weka kapito zako wanakupa Proboxi, weka hatutaendelea hivi wewe, toka na kuku zako wewe. Proboxi na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. karibu kapito sako, tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa Proboxi, weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco, unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Kuna pepea na Capital Sacco. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Kwa miaka 20 ituthiritwe tugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwa customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bogu twakanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR, team building, kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiungire obisine yetu ya Mutindo Milimani